voin march ni sari kumsang ni somni paruk inrin ni ani a in zavain che baile vekule Pakistan operative chuan Iranian Trump pathatura anor lui thu ko ta asoye tungkar chunga ko ta maktak me thushe tu tura adinna Pakistan khwale tui asif marchan chuan Irana IRGC 10 President Donald Trump ale US meipui modang Joe Biden ale Nikki Haley te thatura ruwa manna siam turin annur luiti chicham mevin a inpuang Asif marchan kumsomli pasari upa firfiak thiltile poisa hloa mi tha murder for hire thu boy wanga Brooklyn Federal Court a chung thungai to mek chuan an thu pe ka zom theinan IRGC telama an ho tu pa chuan terana achung te vote asoi chuaka ka chung ten vo nan to ka hi ka ti nge ngai ta ni ti in tong le to kal tlangin ko ta thu shi tu te ma asoi ka du thu reng wang le phur ta ka he thil ti hi tum ka ni lo ati bok Mase thu boy thelu to prosecutors te ro chuan thilom dan chu adang lam dai ti antar lang thunga asif marchan hi kumsang ni somni pali khan US a kalin Trump a inkhom rally nei na tur mun te chu zir chianga bedan tu ro manna asiama romula hial te poziakin poisa lo atwal thatu hitme ne mo ati aru ka thok FBI agent ne na dollar sanga pe bukani July ni som pani kumsang ni somni pali khan manani a chuchu Butler Pennsylvania muna Trump asilaya ka ani mani chiani anuwa thil chuimi te hena heng an beidani nang lutukte wang hian Iran anin rolte kok chiang hle ni ti asoi asif marchan chuan Butler muna Trump a be ani na po khan Iran hian ro manna an siam ngei ni in ring hiala FBI te hena chuan chu thil chu he muna ti tura tir ani channen thilinang chiani ti inashil he thu thin thong takhian kumsang ni somni a US in general Qasem Soleimani an ka hlum nuwa Iranin phubalak an tum chan chungchanga zona lian tak ron chok chuak li a Iranin heng thil zongzong hi phavek bokma se le thu boy thelu tu ten asif marchanan non lueni thua soi chu thudik tok lawangin hol sakma se he thua puan chwa hian Iran sarkar firfiak pol in real bolna le America president huang taw taka tha tumarwa mannanen ain nerem chia ti fia takina tar langani Iran ram shruai tu te hian America boral ro seti in anaw saki aringot lawa ataka thlentir tura thei top chwa an be na hi dang chatmia turin thutluk na khau tak ne na malak nge hun to hle ni ti kan thulak na chuan atar lang ta palavi chuan Iran in thak khengna shruai tu tur mo phurna pomta Middle East mun shanga Islamic Republic firfiak te in nga na bantet luk chiat mekla hian lalfapa Crown Prince Reza Pahlavi chuan Iran rama in thak thlengna a shruai tun ha chil turin apomta Iran mi puitile Arab khovel huapa thusoina neya Pahlavi chuan kumsomli pasari chungram anlo obbe na hunchu atop to don tile mania ro in real na autonomous hun thar aroin tran to don ti atarlang Pahlavi chuan Islamic Republic hian United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Iraq le Saudi Arabia ate misaila kapa kan chen Arab ram te hi abitumani heng ram zalin na le mani ro in real na anpal zut sakna te hi pom the ni lo kandem tak zitani ma se hi thil tharani lo hi Islamic Republic zenghetani a chuwang tak chuan a to pangai ani kumsom nga don lai chu he firfiak sarkar hian kanbial chunga buaina le thisen chuana thedara asat noya Syria ram chu thanmuala changin Lebanon ram chunga Hezbollah chu sarkar danga sarkar pakhat omang main aphun heta Arabian Peninsula ti buainan Houthi sausiam shepe a Iraq ram mani ro in real na ti chiat nan Iraq rama firfiak pol te thil ti theina pe boka Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates a sumdona lai puite abei boka heng te hi Iran mi puite thil du aning ai lo ba ka kanram min obit saktu firfiak sarkar du dan zo kani Mase tuna zit chuan din munain thak talok mai asa ta to lawa Hezbollah te chuti chiat vi kan ni to a he sarkarin sipai te man tur nuclear siam chu atum na po dang chatin ansum le pai din mun economy la atlan hiam rok mai boka he sarkar poi khoina in nga na bante chu achim me kani he hun thleng tur hian Iran mi puite chuan an thisenin manan pe a he firfiak sarkar hian ni lek chungin ka khwale tui sing chuang te thata Mase chu chuan mi puite ti zam chuang lo mi pui an tlom lova sarkar jok chok ke cheme kani voina hian chanchin hluin malam hunatan kan theina min sha non tirli a sarkar phat sanna revolution omma khan Iran khan Arab shruai tu te King Faisal atanga Sheikh Zayed King Hussein le President Sadat te thlengin tho ho pui thatak ane chin Omana po
kapa khan sultan khabo sa chu helho laka aram humim turin alo pui to a khati hun lai khan chian thata kan ni ba ka chian thata kan ni le don ani Iran mi puite chuan he fir fiak sarkar hi atluk chhia thuna sarkar in thak thleng na hruai to ni turin min nge na chu mo photna chu kapom ta ni min ngen na poimo tak pakhat chu kanram le ram dang te ne na kanin lei chi na hi pa ngai taka umtir le ani chu chu ka ti hlo tling nge yang ka thutiam chu he in thak thleng na hi felfai taka thlen the nan te ramaral muan nan te le Iran mi puiten in thlan manga an malam hun an thlan the nan te ni hun kal to in thak thleng na a ti swalom te kha kan tinon to lawang sarkar na thok lui bo vek angchi khapum pelin he in thak thleng na hun chung hian sarkar na thok le mi pui rongbol tu tam theang ber dalu chunjom kan tum don ani Iran mi puite chuan man to taka pe in an du thlannan siam filta tuna hian arab khovela kan thian te chu minon zom turin ka soma kanin thak thlengna sarkar thar hi poma min tho pui turain bua sei turin ka ngen chewni kanram hi zawzel turin kan din thar lawa Iran mi puite rongbol sak turin kan siam thajok don ani ram dang ne na kanin leichin na po kan ngai dan le sa khothil thedar ideology a in nghatlavin in za ton na le in mamo ton na a in nghat to ang ram tin khwale tuite ta na hausak na le masona pun theinan kan twal chung le khovel puma sumdong te economy nen kanin zom khom le don ani Iran mi puite tran puya anma ni thlopi khongai thil thlon pek ani rungot lo kanbial chungi khovela mun ral muang himle hausabera siam tura ma choppoimo tak strategic investment ani zok kan tangtlang ani chuan kan faten anro chunatan an chuan tur Middle East thar kan siam theini he kong thara hian minon zom vero ti in thua soibok buaina meipui a darzel Iraq chu in beina muna pathumna lo ni ta zanin hian Iraq resistance Iraq khelho sipaite le America sipaite chu atakin anin beimeka America sipaite Apache helicopter chuan Mosul khwa a Said al-Suhada brigades helho pol khatte chu abeya anmun puya tangin meikho chuak lui mai ni thile hlia manum ti fin fiani baka avoi ni natan Baghdad marlama Altaji khwa a PMF Popular Mobilization Force sipaite chu be an ni le boka Arabic tong chuan Has al-Sabi antia Iraq rama helpol shang abikin Iran sarkar thlopna dong tu sia Muslim sipai helpol intel khoman ni a Iraq sarkar hnuaya state sponsor angin langma se ataka chuan Iran nena inzomna thuk tak nei an ni tlang puyani hemin hu lokhian Said al-Suhada brigades tihan an no kablet ve ngala van lambe na siam she anti aircraft le silai te mangin Apache thlona chun loka pani hetianga anin be na hi erbil atanga khopui Baghdad panin adar zela reilote nuwa Baghdata Victoria base chu rocket pangale drone pani manga be ni in hei wang hian anin venan CRM defense system ti nunanga hiala tun meya video thedar mek ti hian hein be na thleng mek lai chen khathi atar langani Trump ale Netanyahu ti hian buaina lian tak le top le thelo tur an hong ti la kan soi swal om lave atira chuan in be na le phubalak na satlia anga changkha tuna chuan ram repelina darta a he buaina zwazela hian Iraq chu tak takin in be na huna pathumna lo ni ta ni thil thenzel dana tang hian he bial hi mitam takin an lo thon in dona zong arab thak ber ni theitur lam apan me kani Middle East a buaina meipui chemal ani meka hetiang meipui hi dar to chuan thelmi zung thei ani ngai lo tona thil lo omber chu buaina zuazel le beidon na wanga thil lo om takti thu thini mipui wantlang sipaya tang loten shemhunan tor pha ngi dona kongpui le inte ti chiat ani don baka sumle pai din huna chidona lelam lelamin tom jok ni shewangin mipui mimir ten na satakin an tor pha don ani hetiang in dona hi cho top mai theingai lo bungro lu poisa hunle sarkar thale theinan na satakina ei hek thinani Iran tan chuan hi anram ading changdon nge atlu chelen don ti fiana ni a Iran sarkar ina tumber chu an sarkar paithla kani ai chuan atop thlenga beilet ni in Israel tan ve thung chuan Iranin nuclear ral thuam ane mo sipai chak tak ane hi anram tan a hloma an ngaya chu wangin chu hlom chu nuai bonan theitop choin an beilet ve tlat don ani America tani ro an ngai dana dang dewa masia pui modan choi nang reng thung America sarkar chuan Gulf Arabia toi pui biala an thu nei na le poi mona von nunan doa an thu roal pui sani namte ne na po America in alaveng himzel don ti tiam non le an do ni
ma se Gulf ram tam tak chuan chu America in tiam kamna chu an ring hel tan to a achan chu an vela buaina zwa zelain America sarkar kalphung chu Israel ven himlama a on na sat tul tul wangani churin helna chuan ram then khatte chu nakin hunatana an ram himna tur an lo ra man lok te chu thak danglam tir thei hial din huna adin tirani ti chuan Hezbollah an lo om cheu boka Israel hi Lebanon ram chung ril taka lutin Hezbollah ten an norle theilo ani chuan le Iran ngei po alo chak loinemo ne alo ni hlawani chuan angong chwa tur chu he bial puma thunei na le chakna in semzai dan in thak danglam lokna thleng don ani in ti buaina satlia atanga in tran kha mun sang sanga in beina he bial puma in dona lian taka chang chhomeka tuna hian rak chu he in dona mual tharber alo ni ta ani Bahrain ang nghing mek Bahrain rama meipui helna le norna lian taka chuak mek ti thu thanga oma hemi wang hian ramdang te thlop na le ven himna zara ding rei to tak rorel to al khalifa lel chung kwa chuan kumtam tak chunga an la ton ngai lo har satna lian ber an tok mai thei ti rin na alian hle kumtam tak chung chu Bahrain hi Gulf tuipui biala America sarkar tan in nga na le kulna poimo takani to a he thliar karama hian US tuipui sipai pol fit fleet an ti chu in zar phara he hi khovel puma po America tuipui sipai te om khom na mun lian ber pol ani a US sipai sang ruk chuang he huna hian an omani chu sipai nga na mun chu Gulf tuipui biala US tuipui sipai te chakna hnar ani a chu ta tang chuan Strait of Hormuz Arabian Sea le Middle East mun zawzo ka te America chuan athil ti theina tilang thinani ma se Bahrain ram chunga politics borwa kero ader thong reng thin thung achan chu he rama meipui tamjok hi Islam sa khopeng pakhat sia anni a ma se rorel to al khalifa lal chung kwale sarkar thunei tulian te ro chu sani anni thungani anrama zia omle nge theina chan chu in nga na ban poimo pahni wangani a chu America sipai te thlopna le Saudi Arabia in lal chung kwa aven him tlat wangani ma se tuna chuan chung in nga na ban pahni te chu ader thong tran hle ni inalang he buaina hi adar zawzela lal chung kwa in anram meipui te an thunun theilo tranani chuan Middle East puma thil ti theina in buk tok dan kalmang chu aron in thak danglam vek the ani US le Israel ten Middle East a sia ram thil ti theiber mai Iran an khin mek lai taka Bahrain rama sia te hruai hnuaya politics lama helna ron chuak hian thilati danglamin ati makhle dona he thil omdan le landan ringot po hian Gulf bial chunga in bara khaina le lauthona lian taka thlen don ani Saudi Arabia chuan Bahrain lal chung kwa an tu chemai tur hi engtika ma apom theidon lauti achiang hle a Riyadh Saudi Arabia sarkar hi ama puin hetiang buaina hian alawin rol to thina abik takin kumsang hi som pakhata buaina chhualai khan aronin rola chuwangin Bahrain rorela hian tluk chhiatlam apandon nialan chuan Saudi sipai te hi anche chhuale ngei mithiam tak tak te chuan an be se ani he boruak ti so sang le ti der thong le zwal tu chu he bial Middle East puma in do na boruak omme kheni naitia Iran in he bial chunga US sipai te in nga na mun sang sang abe na te khan America sipai te in ven na le midang te ngong boy theina khovelin alorin chan ve thin na chun na satakina tinghi ngani heng be na te hian fit fleet US tuipui sipai ne na in zom mun poimo athleng phak hial ti thu thanga om phei hi chuan sipai lama thluak borte ti shil hai le a achan chu heng mun te hi ama tonga ron be mai theilo turle himtok taka anlo ngai wangani chutiang borwa kara chuan Bahrain rama buaina lian taka lo chuak ani chuan anma ni ram chung politics buaina satli ani theito lova Lebanon atanga Iraq Gulf biale Arabian Sea tuipui thlenga kangkai to in beiton na le indo na mun zawzel kara in beina mun thar aron ni bel donani Bahrain hi aramin muan na anei lawa atluk chia chuan angong tur chu rap thak le ang Gulf tuipui biala America tuipui sipai te thunei na chu ti der thona ninga Saudi Arabia tan buaina lian tak mangchia ang mai achandon baka henglai bial Middle East hi indona wangin an buai sa to te rengnen Bahrain ron buai tel zelani chuan ramlian America Saudi le Iran in car politics borwa khlengin aron ti chezwal vek donani US le Israel ten an be nuwa Tirana Mirabat airport kangmei na tuam video fia chiang tok takatanga landanin Tirana Mirabat International Airport a kangmei na setak achuak hlupa he airport hi Iran ram chunga thlo na tlan kwalvel na mun pui berle an sipai
IRGC titana sipai mun poimo takani thlona tum huna tang hian thilpuak dur thom sha tur om deuh ringa mei khudum cha tak ronjam chuak mu tur om bokani he buaina kara hian thlona pakhat chu kang ni in tarlan ani bok he beina hi US le Israel tang kopin Iran sarkar che chunjom zel tur ti top sakle an sipai mun puite ti chitura an nor nakal mek zingami ani he sipai le mipui vantlang manin trom mun hi na takin beyani a khopui chunga Iran sarkar thil nei le ral thuam omte chu an be ngei thu Israel sipai te chuan an nem heta US aroin rol veta ka phei chuan inep na hi in be na pui thama achangta ani mipui vantlang jin chuana thlona te chu a thlok thei talawa he airport hi mipui chen tamna mun leili taka omani wangin abul naya cheng te chuan thila chat na sat to thule thlona kang hlup po chiang taka an mu thei thuan soi Iran lam thulak na te chuan ram chung mundanga in be na thlenga thiam lo na nei lo mipui vantlang zinga thile hliam anom thon soya ma se poi khoi tu te ro chuan he be na an tumbul pui ber chu IRGC ral thuam da khom na mun ti ti chiata lo om thleng theite ti to pani ti an soi thung he in be na tharber hian Tehran in midang chunga kuta thak masakman atel zia atilang chiang hle ni US le Israel tang kopten man sonzel wangin Iran thlona le sipai mun pui mo te chu achitarem rum mai ni buaina hi la zuazel theidin muna lading reng ma se an thu cha ken chu chiang hle a an chian te tranwal pui te laka kuthak tu chu chan let lawa en liam an ningai lawang ti he ni Iran Supreme Leader thar chu adin muna lua tanga dar kar claim te a thani ti tarlan ani voin khan Iran sarkar dirdep tak chuan chiat na danga tok le a Ayatollah Ali Khamenei thita fapa hunri lote chunga ta na Supreme Leader roi tu sang berata na ruat Mojtaba Khamenei chu tha ani ti report a om February ni somne pariat kumsang ni somne paruk khan America le Israel tang kopinan be na Ali Khamenei chu thia heyan inepna azwar tan tir phata Iran Islamic Republic roi tu te chu omjeni lovin ati chingal vekani mipui ma ni na poimo tak chelok loma se Mojtaba Khamenei hi thonei na ro chun turarin le be seiber ani a buaina kara le roi tu tharapiang chu an beitur main target ani zelang ti Israel in volok na asiam lai mekin tungkar kar tirlama khan apa thak tu ta na ruat ani ti tarlan ani thuthang dar mek le Iran chunga tanga thudon tenan tarlan dan chuan voin khana omna mun bom ani nuwa Mojtaba chu ti hlumani a roi tu ni chungi dar kar claim te chau ani social media chuan a thingei ni ti nim nge na thua dar chua chua roi tu ta na ruat ani tanga thi thlenga an na tho chung hian chonulam hun khat chau adai ti tarlang tu post te om hialani March Thatir Lam Khan Chanchin Bulian Reuters AP le The New York Times te chuan apa thi nuwa Mojtaba hi aladama abirumek ti antarlan baka athak tu tur thu soi ho mek ani lain thutluk na puan chhuairo ala omlo ni antia ma se voina thula fin fia chia lo si hian Israel volok na kha atak ani ti atarlanga Iran thunei na ro chun tura ruat chunga chuan rang takin ro rel na diklek ko ani ta ti en tirani Khamenei ate chung sakho thunei na hum halle din nge tumna re reng chuan an roi tunun rong ma saber top dan thi dan ngai bokha an tok ve zelani Iran sakho roi to mula te chuan thutlok na khau tak siam turin an ma chon meka midang be hian chunjom zel don nge an sarkar hi atlu chelen vek jok don ti hi ni Operation Epic Fury a US sipai ten in do puilong somli pathum an ti chia America sipai te chuan Iran sarkar chun na takle ne so takin an be meka US Central Command chuan he be puian thak mek Operation Epic Fury antia hian Iran tuipui sipai long somli pathum te chu chiat nan na sataka thlenti remoti chiat vek ani thon nem heta he hian hlom takanga lang thin Iran long rual te chu engma lawa asiam ta ni John phurna long lian pui te chu ti chiat vek ani atanga tuinhuai long le indo pui long te tuipui munga pilti ran ni thlengin US Navy le antran wal pui te be na hian Iran in Persian Gulf Strait of Hormuz le khovel puma tuyal thei thiar vel na kong pui hloma asiam theina chu ti top ta a thunei to te thu chhuakina tarlan dan chuan Iran ram chunga mun poimo le manto high value target sangthum chuang be ani a hei wang hian Iran missile ka chhuwa thin za zela somkoin atlaniam ani drone manga be na pon na satakin atlaniam boka he sarkar in tuipui lama theina an nei
longkal vel tele a thinom ramte vonana aman thin chu nitlem te chungin ti chiat vek anita ani hei America theina le chakna ro pui tak landan chu ni in an ka tur tak ka fu chat chat zelin cholsan mia lo le dan zo rwal lo ani si America chuan atran rwal pui tele tuipui ramzawa zalen taka longkal vel theina chu ahum hal tlata ma se Iranin mi chole ti buai shat na chu heta hian atop ta ani pipeline ti chia tumna hlo cham Azerbaijanin IRGC firfiak pol anuai chimit anram le a chevel himna ta na hne na lian taka State Security Service of Azerbaijan chuan Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC te thupek anga che firfiak pol hlom tak pakhat chun man chuaka he phia ruk na hi khovela oile ge sum don ton na ti chiat le Azerbaijan le Israel te thodu na ti chiat tumna ni thunei tu te thu chwale anmi man te inpuang na tanga landanin IRGC in athlo phe firfiak pol hian beitum target lian tak pathuman neya pakhatna Baku TBC Sihan BTC pipeline khothlang ram te ta na thil poimo tak oilian pui pipeline kaltlang na ni a he firfiak pol hian economy lama buaina na satak cho chwale Europe rama oil thon lu ti top nan heng pipeline thren khati ti chiat vekan tumani pani na Baku khopuya Israel embassy intelligence thunei to te chuan puak thei thilan mana heng puak thei thil te hi Israel palai diplomats te be na ruwa man ani pathumna juda te mun poimo he pol hian Baku khopuya juda te mun community centers le anmilang sarte be turin anlo en thavek thina thil omdan engamozat anlo lakhom man bok chuizui na tang hian Iran khopuya tanga he thil ruwa man chong tu a phena mi te phor chho an ni a Azerbaijan thunei tu te chuan he thil ruwa man tu pa ber mastermind chu IRGC intelligence organization sa hautulian Colonel Ali Asghar Borbar Saramin ani ti anfin fi ani video footage thedara chuan security force te chuan hengmi te biruk na mun an lu chwa lai mu tura oma ring taka thu pe in leya bokro u tia anrin hel anman lai mu thei ani bok he thila hian Azerbaijan mi engamozat manan ni a anjinga hian Tarzan Gulivev le Nikat Agaigev te chu jela thon lu ngalan ni midangan mantel Jadis Agaiwale Elvin Amadov te poin Iran rama anpu te tanga puak thei thil le thupek an don thin thuan in puang bokani he ti chiat na ruwa man konga in nam noi Iran khwale tuinga muzat abik takin Yasir Rahim Zankian le Hafiz Tawasuli te chu khovel pumazon le man thei na tur warrant Azerbaijan sarkar chuan ati chuak to ani he phia ruk na hlo chamta hi operation epic fury awanga Iran sarkar in thunei na hlo zel laya abe dong khosazia tar langtu pakhat ani le a Muslim ram sa khozalen le khothlang ram te thian tha Azerbaijan be antum na hian Iran chu amal pha til donani he in man chwana hloting takhian Azerbaijan Israel le US te inkara thuruk impact on na tho ho that zia atar langchiang hle bok BTC 12 theidon na chu alahim chunzom zela Iran sarkarin oil manga midang vawatum na chu a hlo cham chunzom zel ti ati chiang bok ani Khovela airport lunber bunhai chu Iran missile mo drone in adeng March ni rukum sang ni somni parukhan Dubai International Airport bunhaya me khudum cha puya zam chuaka hehi Iran in missile mo drone abe wangnia soyom nuwa thleng ani ma se thu chiang ro puan ala nilo amuna omten video le thlak an thedara chuan khopui chungsanga me khucha pui chho ngut mu tora oma he thil thleng hian mang annana sataka siam ba ka ake them tadar noi kara passenger te chu thabar takin terminal atanga an tlan chhuwa thu tarlan ani he thil thlengi February thlatop lama US le Israel tang kopin Iran an lo be to wanga Iran in phubalak na UAE abeile chunzom zel mek laka thlengani airport lam na thopon na satakina buai pha a thlona thlok tur tam takti to pe mo na sale zwa zo ka khwa khir ani bok man mo thila mani rama in thon hole tranpuina phur thlona te chau thlo chwale tumphal sak ani thung Airlines company te chuan mipui te chu an thlok chuak ngei don ti chian ani lo chuan airport a kal ri lo turin an ngen bok he mei khu hi airport chu ngei a chiat na thleng wanga lo chuak ani MT ro thunei tu te lamin ti chian ala ni lawa ma se thu don na te chuan missile lo intercept wanga chiat na te nau thleng emo ake them tadar wangin staff ten hliaman tuar ti atar langa hei ba ka hian mun nai vai sarjale Jebel Ali port zona po hetiang mei khu hi mu tur omboka hetianga buaina apun lun tak zel wang hian
Gulf ram khopui poimo zual chung zona thlona thlokong airspace chu kharani a mi sang tam tak tang khangin anom phani Iran thrui roi ten he bial chunga thilpui moten bezel wang hian khovela leilung ho sakna bikin oil man ati sang bok boruak hi ala sang chhohle a US chuan anin dolong rual ro pui tak tak abik takin USS Gerald R4 te chu ahung chuak ta hial mai thunei tu te chuan hei aya be na lian thamjok ala then thei thua mi puiten warning boka Gulf bial hunrei tak chungral muang le changkang tak muna ngai thin chu tuna chuan in do nakara apik ta hlea thil khleng hi ain thla kwal chak hle bok ani America in Iran vona khapdai turin ral thuam phur long lian pol Kara strike group pathum atir President Trump an huai sen taka mel mate avo khana chuan ra tha achua mek zela indona kalmeka America sipaiten Iran an noina sathlela hian USS George H.W. Bush Carrier strike group chu Mediterranean tuipui chaklam panina kalmeka hei Middle East a America ral thuam phur longlian pol pathumna ni donani hetianga sipaile ral thuam tirlu ani hian Yemen a Houthi firfiak te beina konga thahruina satak aron bel cha dona hemi bial chung pumpui ven him na po ati chak hle donani missile manga bitum te diktaka ka fu chat chat theilong lian te guided missile destroyer te chu anin pe at ring to a US tuipui sipai te an chet nat ema wangin melma te theina pon na sataka ti chhiatina omder to bok kan shiat photo angin Iran longsom thum chuang drone phurna longpoi mo tak tiamin antipil to a missile ballistic missile manga anron be na po zazela somkwa lain antiniam to bok buaina chuatira tangkhan tuipui kongpoi mo Strait of Hormuz a longkal vel chu zazela somkwa pali laina tahniama mase America in chia to palthula sumin ruah manna cheng dollar tluk le dingon somni zetaron the chwa wangin oil thon chwa na poimo tak chu kalpui thatle me kani a khovel sum don na po angel ngetle theita ni tuipui sen red sea USS Gerald R4 auma Arabian tuipui a USS Abraham Lincoln omek boka Herald thuam phur long pathumna Cape Hatteras kianga inbua saina nunungber zolim lol hian Trump a kai shwaina hnuaya America tumru ziaron pholang ani US hiana chakzia khovela mutir mek zela anthurwal puite chu humhim zelin bitum to piang te chunna satakin annoi zui shep china tlome mo nung tolemo awmlo Iran sarkar che dan rova takti topnan hian timak mo apiang chu huai sen takin ati hlotling mia mayani US le Israel ten Iran an beirun nakara China in Iran chu chanpuina le ral thuam bungrua manga pui aril rok February thatop kumsang ni somni paruk lamachanga America le Israel in natakan be nuwa China chuan Iran chu temte mani se ataka chanpui dana ngai tua mekti US intelligence report chuan atarlanga thudon na ten an tarlan danin Iranin aral thuam chiale tlaniam te siam thatle theinan China chuan sumfai ral thuam manrwa spare parts le missile siam na manro poimo tak tak te ape mai thei ani hetiang ani chan hi khovel economy lian ber dot tu China tan Iran hi tuial thei pe chuak tu poimo tak alani reng wang ani a China ma son na ta na poimo crude oil chu China ne na tlomte te na hral thina ni indo wanga har satna omme khian China in tuyal the amamo laklu konga chiat na thlen thei wangin ral thuam ne na alanga in rol kherlovin Iran sarkar hi anung lama tanga chomdol adu pha ani China chuan he be ne hi pom theilo ani thu soin adem hle a buaina punlun lo na ning ka hai ceasefire puan wat aphu thwa soibok chuti rualin US longlian carriers te po kap theitur supersonic anti-ship missile thlo chwana ta na manro poimo te chu amain China hian alo thon to ti report chuan atar langbok China hi afim khur hle a indona in rol pum hlum ai chuan atuyal theilak lu na nar humhim cho ngai puimo ma sajok ani ma se bungrwa le manrwa materials 8 manga atan puini nga chuan Middle East a America thune na chu a phena tanga be na hlom tak ani to dona he indona hian ram in thian thatna ten chintok ane izia pholang chiang hle a Iran hi Russia le China tinen in lei chin na thatak nei ma se he indona hi chuan ama in amal be tlong ani bera an thian te hian tong kamin tan hle ma se le ama in ral thuam thiam na lo pe to thin ma se ataka chanpui turin anron in rol du chuang lo ni tundin muna chuan China hi in rol lova asira tanga lo thlir liam ria alungoi tok hle a chuti rualin indo na hi alo reita ni poa an mani ham thatna veng him turin arukin anin pe reng thung ani Bill Maheran Iran chungchanga Kamala Harris akap na hle
Kamala Harris chuan US in Iran a be mek hi American mipui ten an du lo in dona ni ti na soya he thu soiwang hian Bill Maher chuan HBO show Ralte ma Harris chun na takin akap letani Bill Maher chuan a thu soi ngei mai chu la chuakin Kamala Harris chuan thua chua hei America mipui ten an du lo in dona ni ati ni chu ti ina soi chumi hnuah chuan tongkam na le nui zathak si aron chak chuak zuya nia American mipui ten an du lo zong chu tunge ama aya hre chiang chuangang ti in he atongkam hian mi adeng na khermai kumsang ni somni pali in thanpuya ne so taka tlom hlimhlol Harrisin mipui ngai dan America azirtir lai mek hian sipai longlian te chuan Gulf tuipui lam an pan meka Iran thlop tu firfiak te la chu thalfang dik tak taka be an ni wangin an buai cheme kani Bill Maher hi Trump atan tu ni ngai lawa chuti chung chuan in thanpuya chiang taka tlom ta Kamala Harris in ram dangan dor dan tur foreign policy chungchanga American mipui te ayo niom taka ron tong chuak ta thi thil nui zat thak ani ziaron phor chuak chatani mipui te chuan Democrat so in rel bol dan le an ngai dan ram riven him chungchang te swalna le thil man to an ma chon dan te mipui te hena thil ra zir tir chunga ziran ching lutuk te kha an ne to a in thana khan an hnol chiang le tuna US sipaiti le an chante ron beitu Iran sarkar chun na taka beile turin Trump an thua pe meka hetiang ani la hian Democrat so chuan an tektik lui in dona kan du lo ti bok chuan ron vor chuak le a Bill Maher chuan he thil in mil lo lu tu khi chiang takin ron men sona American mipui ten an du zong soi thei tura mirin tlak lo beran omani chuan in khan pui hun laia mipui chiang takan lo hnol to candidate Kamala Harris ngei kha aniang liberal fiam tu tho tu taknyal point he hi amuthiam ani chuan mipui tia mark amuniam le ti na ni Israel in Iran a fardo nuclear site kyanga umtetan mani sahimna zonga in thiar filhim turin shatirna ati chuak Israel chuan Khom province chevela mipui te chu mani sahimna zonga in thiar filhim turin shatirna ti chuaka he muna hian fardo fuel enrichment plan kyang vel potelani he plan thi leinhuaya ven himna thabi ka siam ni in Iranin uranium ati chakna enrichment program hun puyani The New York Times in Tarlandan in he shatirna hian helai mun le a chevela tanga rang taka in thiar filhim ngal turin ngena he muna tanga mel somvela hla thil siam chhuana mun industrial zone po ahwamani Israel tanga hetiang shatirna chhuwa to hi chuan mun bik thlanga sipai te manga beina military action a thlengzui tlang pui thin fardo hi tlang rama omani wangin ral thuam pa ngai manga chutchiat mai thei anilawa ma se buaina lianjok kalmek kara he inral rinna shatirna ti chhuwa ani hian Iran nuclear mun ma te beiron tura US le Israel te tangkop malak na kalmek chu atizwalin boruak aron ti sosan chaulerin om ta hle bokani firfiak te kuta thenlo nan US in Iran oil a chu sakdon White House ho tulu pakhat chuan firfiak te kuta umlo nan United States chuan Iran a oil da khom te chu thununa tumthu Fox News a asoi hetianga malak an tumna hi Iran sarkar laka sipai manga be pui thak mek ani laya thleng ani a kumsang ni somni paruk tir lama tanga US sipai ten Iran oil phurlong tankers an lo man nual to hnuwa ani bok he thu nei tu hian a soidan chuan na kin zela hlok na le din mun thazok an chan theinan Strait of Hormuz a reilo te chung boina thleng chu tori ngai le thil tulani atia Iran in oil atanga suma mu te hian hunrei tak chung chu an ayo che thin firfiak polte proxy militia chomnan le an chevel rama boina cho chwa na lo mang to thina Iran sarkar hian heng sumnar te hi an chortang kai theilo nan dang chata Iran chunga norna pek chu ti chakle zwal le America ham thatna tur ven him chu US thil tum lian takani hei President Trump an theito panor maximum pressure tura ro manna siam nen ein mil hle a he ro manna hian Iran in aruka oil thon chwa nana longa man thin te chu lo ti cheto in China le ramdangan thil thon chwa te po lo ti buai to thina buaina azwa zel rual hian tun huna Iran try tu te laka hlom ti top na turin Iran oil ro sum thunun ka chu thil tangkai le poimo tak ani theidon ani United States, Israel, Iran ting kara airstrike le drone mga inbeina thlen chunzom zel wangin boruak aso sang hle UN Iran palai Amir Said Iravani chuan US le Israel be puithak na civilian sangkhat zathum somthum pani an thi to thule chungzinga chuan meichia le no pangan tel thua soi US le Israel te chuan mi puiten bitum luini in na pu'a Iran chuan manin ven him chu an ti tur dik takani thua soi bok
US Central Command chuan Iran chunga Operation Epic Fury kalpuin kar khat chungin target sangthum chuang an beithon tar langa President Donald Trump chuan Iran ne na inrem na siama tumlo thule an tloma phut thua soyani Qatara LNG siam ti top India ngong thwai theidon Asia khothlang lama buaina na setak chuak meka Iranin achenom naite beiwangin sarkar hnuaiami Qatar Energy chuan liquefied natural gas LNG an siam chua an ti topa India tan energy a der thona thlen theimeka Delhi hi LNG le petroleum danglak lua Qatar a in nga tamlai takani Eksa thu chua siamin Qatar Energy chuan industry munma puimo tak te be ani hnuwa LNG siam chua le akai noi thil siam chua ati top thua puang ani company hian hnuwa force majeure mangzuya hei inbiak remna contract siam la ya telani a an thunun theilo thil danglam le buai thak bi ka anin remna ang anti hlotlin theilo huna in remna siama anti tura an tukti top theina ni Qatar Energy chuan khovela LNG thon chuana lian ber pol ras lafan tela an munma tam taka an siam chua anti tophian anthil le saktu te hong le don ti an soibok Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics DGSIS Trade Data tanga landan chuan tangkakum kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk April tanga December thachung khan Qatar hi India rama tuyal theithlit film laule petroleum product thon tamber paruk zinga atela India hian tun tangkakum kalmek chung hian Qatar atangin tuyal theithlit film laule petroleum product dollar tluk le dingon riat point pathum vel zet alalut le tobok Russia Iraq le UAE te chu India in tuyal theithlit film lo achok lu na pui bran ni lain Qatar po anlak lu na lian zinga atel hian India hi energy leina mun sang dapin thilati ti atilang chiang lebok DGCIS import data landan chuan tangkakum kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk chung khan India in LNG lak lu zinga za somli paruk point pariat vel chu Qatar tanga la kani a hei ram chunga boruak Atei lak lu atanga aza ve laking phakani asum zong chuan India hian tangkakum kalmeka po Qatar atangin LNG tukle ding only point pasari paliman vel alalut to a US le UAE ti chuan hlataka anzuya atlang puin za som pakhat point parukle za som point pakwa vel anlak lu sakthin alak lu za ta tang hian Qatara siam chwa ti to phian India chu ngong ngei don ti ati chianga abikin LNG lak lu in ngat power siam to fertilizers khopuya boruak al thei semle industry a tuyal thea te boy hle dona LNG piala ma hian India hian Qatar tang hian tuyal theithlit film lole petroleum atanga siam chwa thil ala lu tam le bok tangka kumnga kalta chung khan India in Qatar tanga tuyal theithlit film lole LNG lak lu zong chu kum khata dollar tluk le dingon riat le sompali in karani a tangka kumsang ni somni panhe tanga kumsang ni somni pathum kha alak lu tamber kumani LNG hian an inkara sum don na a sum chilian takani a kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk April tanga December po khan Qatar tanga LNG dollar tluk le ding only point pasri paliman alaluta tuyal theithlit film lole petroleum danglak lu nan dollar tluk le ding on thum point panga pali vela senga India a petroleum le natural gas ministry chuan exa Asia khothlang lama boruak in lumle chu ngun taka thli thlai thule energy impact na ngong anei theidan turanga event reng thu atar langa thunei to te chuan lak lu le khol sa sang te po adin munan nga event reng ti an soibok Qatarin LNG siam chu atop san hi are ani chuan hun reilo te chungin khovel puma boruak al thei sum dona ti buai dona amana ti sang theya India in alak lu na man po sang sot dona ni engchin nge an top san don shat alani lova are chuan India hian LNG leina tura dapangai mai theya aman po sang thei don bok Trump an puiturin min ngen Zelensky US chuan Iranian drone laka Gulf tang rual ramte ven himna konga Ukraine tran puina deal ni in President Vladimir Zelensky an asoi Ukraine tho pui ramten an bena salheti soin American lamatang point ngin na to ti soyani Zelensky chuan in kai roina ti chwa to tho soya himna mamo na muna atulanga chi chuak thei turin Ukrainian specialist cha anni ati Ukraine in puya in huam chungchang zona po US President Donald Trump chuan changin ram enga tang po in tran puina engpo kala angati hemi ma hian Zelensky hian Ukraine chuan
anramin ve na ti chaklo pha tur ni lovin kiwif tan in chan thatna hlokna theina ta na puidon ti alo soi to bokani abik takin Ukrainian Russian ballistic missile laka invenna tan a interceptor drone te chu US Patriot air defense tamjok nen in thleng arot to ani Middle East in dona wang hian Ukrainian atho puiram te chu buaina nuk lutin hei anram poina tuar theyang ti hlona siamani interceptor missile tlak cham theina turle Russia in tuyal theiman sang chowanga hlokna mu thei tur po ngai to na om theya hei Moscow hian in dona ta na sum a mu na poimo takani Zelensky hian heng lo thonom na te hi apoma ma se Ukraine hlokna tan buaina hi man changkaya du hle ni na lang Gulfa UAE Qatar Bahrain Jordan le Kuwait atho puite kom to a Iran be na lakatanga an sipai mun puile sarkar mun pui mote ven himna tora pui turina intiamani Zelensky chuan social media a Ukraine ne na angen na ber chu enge ni ti hi achiang hle ati Iran in meipui athak tuar tu te point har sana lian tak sahet an ma chona hei thiamna mumal le shitok lo chuan lodan har takani ati meipui te in ven na tura puile supply kong pui mo tak taka din mun nget siam le hi kan thatna tur vekani ati bok sahet laka in ven na konga tran puina deal turin kan tho pui te chuan Ukraine an pan meka thiamna le ataka che chwa ven dila American lama tang point ngen na po aum to ni ati Ukraine hi kumtam tak chung chu Russia siam sahet drone Iranian duan mga siam unmanned aircraft nen an loin be na sa to ni US hian Russia ina be meka sipai thila Ukraine pui chu ti topa ma se Kyiv hi drone le missile la ka inven na le Russia ramril ka theina tura pui tu tur intelligence pui mo tak tak ape chun zom zel thawa kumtam tak chung Ukraine in tran puina dil nuwa hun kal zelin Zelensky hian tun hun hi indor na sipai le sumle pailama hun rem changa tan mana du ti achiang hle ni Ukrainian Gulfa American Tangrual Ram abik takin Saudi Arabia pui thei chuan US aloma be seya Arab Ram atang point du sakna hlo the be se ni hengzinga then khathian Russia ne na inzom na nget tak an neya Ukraine buaina point rol du lawan ni Gulfa tanga palai te chu soiho turin Kyiv an thleng to a thudon na pakhat chuan then khat chu inrem na an siam ma chu Ukraine khopuya omreng turin an shilnia soyani UK hian Qatar tran puidan turazong mek bokni inan soye Zelensky hian Gulfram te air defense apui chuan Patriot missile man tole thra manga drone man tlom ka thlakan china ti top thei be seina umbok Ukraine hian Patriot air defense tlak chamna tok meka Kyiv hian Middle East apek le manral na sadlu tuk chu adu lo ngei turangai ani Zelensky hian ni laini khan chanchin bumi te hena tunaya Patriot PSC-3 missile zariat velman ani to tia soya indona chung zonga Ukrainian adon ai tam ani to ni khati zong kha tun trumata na kanron ti chwale theite choni e mishing ming khoming le ram ming te lam dik lo om chuan ngai thatu te sha thiam na kan nge ne